and I said last week and I would see Jumedie no na bibia koye e de amount. Oh hini ire ma me akua yeboa esiama bronya enemy din wobetimi aframa brewati amedofo mejo so atraso dodo enya me nkoa na me di dwumen osofo po kwabna eti ase nom sanso na egudie papa bi oba papolina wono so ageneja Mia kasa me counselor 1 ya maame ba ko pa ya ni di dwuma wa ya me sister sa ya me maame Mrs Beatrice Odro wono so ageneja Nana Mensa Abram Porter Frija wa hasenom sanso so ena chief executive producer at the Medjumedie Minister BJ wono so wa hasenom Nana Abram pa wono kenje woman bi enso bochi do ba won bia eye ye fa seda ema MC afo nyina the net wire senior technician ya mia kasa me Mr Donko school fees and your friend no Rans father wa hasenom bema safo kantanka ena afei MC awanso no Mr Dave kobaja sesempemo ene praise wonom nyina ebochi dom ama ene awie ensem no etimi ababe daimo afa Sompa Nkomo dwumedie so Cook wa Veronica Jando ahofedu evergreen mama Mrs. Japan Nanaire Akosia Somo Sodela no Mami ya Grace at the Pabuzi the caption mine ene eye keche obi omu nyina ka ye ho ena awie dwumedie no ye de somwo Ewusia mama ma abedwafo akwa aba na mema wonom atena se na ye nhwe na ene ensem we de bedwasrede no yentimi enfa ebamo awade so oba kwa awade na wonyade a wode befie na onyakade a enka ye bema dia ene bema bi ekatie bi ye betimi age na yire ne nkwa no trom okwadru amerika na chimfu trokura no ye hu no ede asem na asie bema bi nso wa hasenom ebusua se obewu kula na onwu omu mfa ne ho ono akasa ne maame nso ese adofo bi aboa ede na duru hasenom no abrantie ni wo a wonom fa no wo munsie no enye na ayie ede na beba se obatan ebe free ni munyina kasa asem we se di ache ne ba ewo ne yade mu ebusia bibia akoka papa nka enye grede ye be kwa abrantie ne ho na ya koma me ne ho ni ya hwede asie ni ya pa no mesibre ye de ye atoye ye botaye no asem bi e betra asie abia no enya se ye kasa na ye wi a ya ne femfram ne ye kɔ ye behwe se ye benya results so ne yetimi ede aba last week ye tena asem bi so ebusua ye nya good results ani nyina mu nsem no e wo ha se nom egudie papa bi bacho mame ma wo akwa aba ye nua abrotia me do for apom ti sen nkwa wura wo hu me mobo ho aye fe pa aye sweet 13 oso ji utu also maji me tu ana mbaja ware o ewa ha mbaja me kwaja ware abrewatia okay ene ye di wachi mbaja ware wo show yi so okay ene le twan entina me entina ma fa me ho no me di for me da se akwa aba odem beja wale ai my brother said no man she kuti I just say which one matie ye call abrofo line ti bibia yetimi e de call akowale enye ne kuntan sa abewati asem kente na mefafra so wo de na no wodene tikaja o efe o yi no la course ne fata ka minya kotu bi Sompa FM e kam di echi na yefe Bajo mo hwe wardrobe no na munyi jacket bi mre sofo mafama me so obehye nko ade a ebi wo ha se no why Sompa ya boa ye ho wa ha bibia boko adum ni experience ye mo ye pa ye janyankopon ase me counselor ma me pacho apom ti say Erade adum o ye da okropon ase ene mo mpaibo ye da nyame ase yakopon ye cry ye da nyame ase ebusia abedwafo na ato omanum tuo na fe ye bekọ asem no so ansa na ene de ne ye de beto bedwasrede etutu ne srani abasama monsom de mo dia title no last week mpacho ya mo frɛ ababa wati wa mame why minister wadaroma de no se ne sister wa brochira sister Grace wadi ni sika 250,000 euros bro sofo bi no monhwe na yentimi ene wonom enkasa ababa wa no erade aya adom sofo no ehye yebo ese obeba efiduem hasenom na ampa ne nuane ampa sofo ne ba ye ne tena mu ewo fitie mu gitu mu sampa sika ne de eya ade a eba ne wona omukura no mayonkofa na ene yase bibise ya bana enhyehyeye no ne abrabom chenchia bi
ɛna ɛma we mu nyina esi yenti no waji atom sika no mpacho so so e ba nyina ne se wadi nkia tua 10,000 enti aka 76,000 ya wo betua de asoso eno nti no ose wode bosome miensa ene betua enti afi we se na iwom no enkodu se August we ya ebom besi September by October ending no we year for the bosome mienso bechem na ese watimi ayi de for ya bokrata to so na ose o ma sister ni sika na ode ba ye no enye kwase class eno nti nko de be se 84,000 Ghana cedis 840 million old Ghana cedis esa aboho de amano but what the aye before eno nti no ye hwe mu no na wo se sister ne de aba be da ye nti no ye pray japade enso de ba ne ye ne sofo ne kan ye akosi se emefo na wa ye na company na se wabie omo be no enfidie ho no be process ne ade nti no ya hwa ma ye ne sofo na kan wajai 10 acres of plant your friend saying palm trees production na wo ye no emu eka makomako edu e de amani nti no ye ne sister na owa abroche ne kasa ye kasa o wate ase nti na chese de akwa akosie nyankopon ayadom asem na ye de beto odwa e wo hase matiefo mwadawroma wo se ye de ho nsunsuaso no ebre mo na yetimi ho de ekoba pole asem mo je ne sansan na minister e de ababa wa no obesi ni sister na mo ba hase no ebeba homa no so no dawroma abetia eda ase ni chia ye tiefo ni ahwefo nyina ye da otumfo nyankopon ase no se asem ye twatia ye da osofo no so ase ye nyina ye tie sompa de o mo nsem ba ye frɛ o mo anadane asem ka obi kwa obetimi akasa bi a onim pa me ne ba bia na so anya gi atum na waba na bibia ya asumdue ne ye be kan ne se ya me ne da na se ye to so mienu asedan so nkoma ye pani ye adwuma wura ene hwiu yi nyina na sofo so ye da na se because me say ono so wa hye ye nso ye ni munyam because wa mani nguase anka ye ne mom ye sere nyankopon se obe ne moa no be na dom na boso me ensa na wa hye no bibia ne nsa be so mu bia no enye yi na wontimi entua na fa asomdue mra me da se abetia me so me da se osisika no crowd enko ye se otua anko obenya bat obenya bob na so no adwuma no ode ne nsa akoka no ombegu so adro ni ade basa abe no so ebetimi ewu ana se ne yo no be ka echi na oye ne sa ne nti me sofo pacho ti awa na yenko ye ni mu a adwuma de ni ya na asie no on se esisem de Sompa FM se obi benya omu gidie pa na wo disappointed de basa na afoforo na ba na mo chiri wo mu no mo so breye pa because abroche for wo pepa se ko mbebo nipa ba nipa binti obi won mo no okote obi fie na okotunduro nipa na odi ni fie kura ehunu ni fie kwan obi wo so ko ye ma ne bi adwuma ne wagu adwuma na no de na kwakoye yie eti ama nipa bi ya wo nkrofo bim ya wo ne abendie bi wo nkrofo bim ti ye beda Kristo Yesu ase se nyame ya adomo a asem beto ye nimu no ye pushi no numu no so no ame atene pampan ti ye bompa se nyakopa ya adomo a sika be kosofo no wode ye nua ba ne sika man because awodi wo mu papa na omo so be nti nua ba ka wakoma eto yem ye wode ba ye no weni ma nwu ase fana sumdue kwa so na nyakopa so nshikoso nshira wo ye ma ya tie sompa ye da se papa ye adwuma ne se ye be kasa ye kasa ma ne Hawaii ai kasa ne ne ma ye nya good results e benti no we ha wono no akoma to yem di ama yen medofo wanya no oba pati wa hello tiwa hello pacho fa come Mrs. Champon ho no ma Miss Trader Mrs. Champon pacho yanko tia wana yanko ye ni mo a abrotia midasi abrotia ni ameka ne se ese Ghana fo eda adwuma wura ene ne mpanimfo no mo ye adwuma ase papa so due mo ma me kakra bi me ma me konofo tiwa me mo han oh lines ni mo aye ma me mo anu nsia nsansan ya sa akọ ne so ni na me kan se ese Ghana fo eda adwuma wura Dr. Blessed Sompa FM papa one nimpanimfo aye ono mo ye adwuma se enema bebre enam sa Sompa TV so amankofo enya enhira eneme ko baabi obi ka kira me se Sompafo mo ba ye nche nso baabi ya Sompa
enyina koduro no ebro adwene ntiase so sebe sika de eko obi nsemo a na wodi ye bibia ya na edin se nipa kro no obenye bi edi atua na ya na edin kwa se nipa be ka enokre se bi ade ne ba me wa mpa na bi asei enti ne osofo no aye no wo nyame so adwuma wa ya ade pa enna maame nso na botraye a wanya sebe se wankobɔ dua enom ne ade enti ne ye kan se ebo hye na ya wa hye no obedi so ma bibia ye kama medase me so medase na chese de okomjia ene meye ye betena ase no mu a de sefata se ye de sefata se ye kano na ya kan na yenya asem na no pemesi bro ye tie ase ebo kokoko ebusia yenya ye nuaba na yenko ye case number 1 ene ye wasem eda bema so papa na Mary Adey ye complainant seshi ajofia ena wo free ebaye na Yakubu Asigli one so was seshi ajofia allegedly accused person called order in court ma me mpacho me mo akwaba ba cha me je usuma e pacho hona mutisen ba cho nyame adom yakani oho ye ba cho o yare ana me ba cho me yale oh me pacho me ba sesi a why me ba cho yo mami tiwa Hello mami tiwa pacho temenka pacho munjai de ye hwehwa no no nte no ojina sonso hello mami tiwa tienka hello pacho eye ono anu otimu bi na ye kan asem ni nyina ntimi gidi se de ye sefata se ye de domotiefo no na ya kan no mami oso wo yare ohin na ye oya me ba cho makoma me wo konfo na che o me se makoma na ho den wo fom okay enti se dia na enam so a wo de aba be pia se num ya bedwafo ne ahwefo ne etiefo nyina etio yo me da masi awie mpa cho mi wa na ma enya boko sa me ko hia na mi sister so ma me ko hia nyina ye tie sompa e wo se hwi aduofo a ma papa ne be wale mi e wo ofin so esuo so ode me ko kire abusia etu mi tirinsa nti ode me ko se hwi ho na me ko yin se nti awo no mu no ye me operation e wo se hwi esem Debbie. Sem no mo ye me operation. Tobo ase. Jai so no ansa wate. Erade be ye bibia anso nyame ye minimo asem no but manisuo enikan ma esa wontimi nkan asem ne wate. Obetimi akasa to asoma yen. Enti okwa wo no mo ye no omo ye operation. Omo ye me operation 3 days no mo yi mi ma mi ko fie. Mi ko duru fie no me da me ntimi home no kwosoro. Nti omo sa de me ko hospital to omo de oxygen si mi so ana home ne ba na sa ma me ko fie 3 days na sa Sompa FM ya de ko no mu twa me x-ray to twa me x-ray no mo se makoma na ye kase nti emfa me mra komfo no chia papa ne ko du fie o so oni sika to bo ase ansa enti me pa cho owo ye na di san ansa na yade yi ba mpa cho 3 days yade ne ba ye di san mpa cho ko 8 months ni enti owo ya no ba ne nyanya afi me pa cho da bi akola ne da komfo no chia me ano pepa wani ma me ansa ebusia asem na repo papa mpese ma mini jai so na wotimi kasente no ma yemfa wetew ensamra no so mizo free drink ne 5G meza no ewo adwaman so wadaro ma kopa binom ne pebi serve ahwo ewo dwumedie bi a wonso wato nsa e de afre adofo na bibia so nko yemfa ma 0246 270221 0246270221 na 21st clinic the sciatica expert Europe tour no ewo ho enu ntine sciatica yade no osisi e chintiri ye sawo fa oto ase
osire mu tutu wonanto wona twetwe wonantini no so ehawa le so asiatica yade no wo ba no abetu ase e de ama yade bia se ye wo sem yade rebo mu yade wakoma na ye wo ya ana se firi wuti so kopem na se yade bia no for number we say na frɛ wonom ene wo mu book appointment 0246 in pacho mo fa 0244 nto so ma me 0244 915 116 0244 915 116 Ghana number no so 0540 311 311 Faith Homeopathic Clinic ahwe makokobe etimu wo ena owo wose fabra wo yade bia say asthma ana say bia bibi te say esiche yade awo hu nsama kwacho di ama so wapo yade bia ya wo bia no so kwani kyerem wo ahene makokobe etimu wo kra so tuom Ebenezer Junction ena owo na wontimi entu ase fama 0244 583859 0244583859 na wajo so grow fine mojedro ya kasi ye ko grow fine na ya twetwe e ya di ndrondo afa e ya di aye mojedro we o kase mu ya we ya o kase mu ya mre abada ni nyina na to ape me so fofo wa kase wo dua so e grow fine na wo hia na bia ye ton no tu no bia no so be kwa ye fine dia na be bra wo no kwa kwaji grow fine mojedro ni bi na etimi abo e grow fine herbal tonic 0244 596532 Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood Doctor so krapa e honda won sabeka no na wose osane hawo o me masam ya mreyo ajare wono na se bia wakoso na matwetwe no wose yade bia fabra na enupa so wode aba no Dawood 360 capsules Dawood ointment ni na ya hototo ni ya wadro unya bia ebetimi aboa 0244886437 0244886437 Hadasa Travel Services was American Lotto no wadibi wo kwanya obefa so na watimi ewramu dia was for honsem nyina no ebedan no na watimi nya ho ensem anase nema enfama me so na ba no ya 0249 714 and America ba no 001 838-910-9045 Obo Heben Medical Research Center. Mr. Bomadia. Na doctor you are being how no so beshan what was here the amount. Bomadia na want me preka powder and say wo ho. They aba better so what the aba e draw. See ya dey na here wa do nyina no e betu ase. Ado atodoma no last stops of mami otoken kenefia ni mo 0257 472-506 Mame Pacho afede me hu se wani ase awuntie betimi ato aso enti wo ba ye no be 8 months ne na mo ba konfo anoche ena omo hu se wakoma na aye kese Pacho me di ka ba ye no me ba ye na omo twa omo de me kotwa ekonu na doctor ne ka kire eno de papa no wo ka ho nti doctor ne ka kire me kunu se problem na manya na nya asem ketua nti o ma na ni mbre no mu ntimi mboa me na akwala na menhwe no nyesa ba bia me wo no edi ana omuka kire wo so ni wo kono ko besika aba okoye no ano no wansi ha biem afi doctors ni gene number ye fle na enko ye fle na enko nto mo de ba MTN office enko mo behwe se o metimi abo o ma mo de ba ya o mo si chip no wa boom ntinya de o metimi atrack na nya no etimi da wa sa na doctors na tika o mo nsase no mutu ya be ni maame no mo yi me na me koy me call me maame ho me call me maame poduru ya nche na ya le ni sa ba ye na me sa koy afi de papa no se an wa koso fo maame bi wo a chire odi different life bi frey o frey ya na maame ko kan ya wo se an ma koso fo maame bi ho mo se ye dua bo o ba ne wo no na abo no hu dua na dua na nya no am se papa se wo ko ba bi na bibi sa asia blai na be fa me ko me de minim se ma bodua na emom se ma bodua no wa hunu dia o de me kwa so ja na mboni amaya na makosere na omde ache me de me modua me no obi aso nkon Sompa FM ma me bi si edua bodia o so wontimi ma hwa sa che pono so ye fra enko obo so for ma me ni din kire o e kire ba bia na kire kwan wo me pa cho ai no so wa he wono so wa duofu a ye fra na wododo
So for mama ododo. Aye. Okay. Enti mema me no so sebe ne na ba ko ha no wontimi nante. Ma me ye boy chire bobo anye ye afi na masa ahonhunu biem. Na o msa ade me ba konfo na chi ha se enti o mo de ba na doctor na se sese o mu hundu o munye be ma na obegire mu ama o ma hu de nkomo be ye no be ma na dwane sese de na o munye na memmei o mu ye mienu we na ehwe me na panyin kakra no so hwe bebi o ba ketoa we ababa wa ketoa we ya wa ko na hwe emergency and asema mi kese ma nya fie sen ya mbese e betwa nanimu aba ne fie ni yesen wanya 11 years wono na eti emergency a woto oh wo so le anu we pie gate na no yo mi wa ni we ya asro se me de ma mi abetua wo no mu koko nti e ma na duro mesra ma mi tuisi na mkoto koko ma oh no mti ama kola ru akutadu ya na blebe nti di mba na kola ru so be ya le ye ketwaro o mo de ne da ba bi o mo pake cars no nti ade sa o mo de ntoma kuru na na o ma da abonti hon ba bi enua no won na kola no fna ma be gine hani na nese fo ni bi kopie no so na o mo gine de no ko kola emergency o mo ko twa na estwe twa na scan ni na afere na bibia be hu na kola na pampam abetua hono o mo de no ko ye no mo hwe akola ni di 3 weeks o mo yi no mo si akola na ka 21 saying 21 million na me 2100 patwai o mo yi ni na no ya na na ya 3 weeks no mo yi no me ankasa so doctor na ka so mi nkoto nuru se be ya be boa me ama mafu na ye kese na ye be Sompa FM yi nti ama me num nsuo ni nya adwuma nti bottle ketewa we no da bi o mo so me num mi ye no pe nhwe na ma no mama na amoro so me num kura stella ne da so ho no maya mi no obia nti ba bia be ma no obia me de be da mo se me sram mi ni number na mi nya number friend na mi ni picture bia ba bia o obia no de onim yakubu asigiri o adwofua press bia so down o moa me yakubu on samla emehwa me na me ba no ne ye bre o komfo na chia akola ketu we so le ado akwa stress na ba sa me nya aduane ati ketu ado so ba sa wodom no fo mo le koko na me to ma akola no anti na me de be da am kafra emu oya o akwada 11 years eno odane ma me nchen e wo emergency se o ko ware asigiri no na wa we say answer me patro hai na asigiri wonim na busua ni bia oba be wale no wa mo no odidi a kire ba ye wa anko na busua fie anko ankohwe ba bia o ti ana o free me patro minim ba bia wo free so doctors na say said akoma na sia ye no omo ma me de foro ka akwa akiri a ebia no ma nuru omo pene ma me fa eno na ama wafu nyina wo e ba obosu ni nyina hono saa no wow nti minim na busua fie nyina wo esirem de minim na busua fie o free sirem he fa oda roma o free basuone ebe he me patro ebe sankase na just a garu side oboko garu side o free garu me free garu no sankase minim ho fa no afa Togo ma kon garu afa ho akọ Togo pen enti wonnim ni nua bia nso number ana ne busua ni bia number me patro da bi adentia e na wawale be manti wona ne te na bibia si a hefa na akọba amane me patro ni nua nam na omo wo sirem no we say sirem abraba wa wonim ede ti wo mu nyina obi ani fon Sompa FM pa na me wono fon na me nim na busua fie na me wo wale me wo de me kofi o ma me di be wa man nti na me ndwene bone say e bia bibi besi akira ma number ho asema ba be hia ye nua be ma ba ko se hweadwofia me refi ni din ba cho mo misa eyi na onkai me sesi so ho a wonko presbya sorry down ho se presbya sorry down ho enti asole down ni si benkuma na nifa e na mo fie no so wo he kire ye ne ye nso na obi wo ho sesi na mangusi wo nikanika ya wode ye adwuma na e wo so a wote ne wonim obi anso number e ba cho me ko ho no na me nye me ni obi a nche da nye isa na me ko ma nche e na yare ye no me pacho se hweadwofia fo no pacho mo fa production line into so ma me mo amo wo sa hwe adwofia no me pacho mbesa me so ma obi sesi a mo mo aye ye ne mo ana ye adwuman friend number na ye mfa nkra ne ma ne koka kire sigiri ko hwe ne ma ye yesi nikanika mo no aye nikanika wo no afidie ne ye ne dia pacho afidie ne ye ne dia 0541
126626 0541126626 and 0242 056978 0242 056978 wa wunim asigiri anase bia hu nipa no anase wo sehwadwo fia no be presby asori dan no ho mu ntwe ampacho wo de transportation ayi kura fa pacho de frey ye be send am na de akọ hwe na kira kwan ma esisi ansa na ya soli dwumedie no so wai ya damo ase samo ya ne sade amanim so be frey sesi ye nua ba ko Sompa FM ya me battery yes sesi akola na ya 3.5 abaya mi hu maintain kan kula mi nim sesi akola no ba bi o wo yare na wo ba konfo anoche no ai de ma hu na chi ni won honom akola ni 3 me banana akola no 3 years sesi me ba ha no 8 months ni di fa no se wo free hin mba cho se wo free hin mi anka sa mi firi garu wo betena offenso wo so offenso hin me enkinka su mba cho ai onko ana na ate wa na no obusuani bi na na wo me maame wo ho papa de ewu na maame de wo ho o maame wa ba abre wa na mba cho wo tinkinka su akura ase ho ye frɛ ho seseko otimi nante ne na ba ko enti ontimi nante kola ontimi nsori otimi so ne nso obesole a gisi eso no mu enti woni nua bia wo ho mpacha mi nua no mu ye mi no mu nyina so koduva timenti wo nka woni adamfo bia so oben wo adamfo oben mi de ma me won se wia se wo yale na se du se ye wo bia suro damfo de won timi fa no meji bibi to wa hwan na okoka me se me bi se wasem hia no ba bia de fa nya ho na me hwe woni adamfo bia fa ne se nua adamfo bi sa mpacha mi obi kura wo kumase ya se na adenti na wo yale wo bedi kumase bosome nwotwe na wo ba 3 years so sesen waja na mabema na wo nte ne nka o ma ne nkwahwehwe no na me ntimi home e ba sa no we se ba etimi yire me ana me ntimi home nti yiso omotwe a wutimi kasa adenti na omotwe a akwada 3 years waja na mabema afre bema na wo nsanka no nsanka me ntimi so mforo ya se ma me mforo ka me dofo me se adenti na wo mfra wadanfo ni bi no nkwahwehwe oba na kira kwan kola ma sikasem nti ana asese na wana untu sana mo no papa no obi kwa a wompene mfa akwala ne ma Sompa FM obi kwa a wompene mfa akwala ne ma no aya asemu pacha mo hwe se ye friend say pacha se hwe adwofia me nua be ma wo ho ada bia wo fra ye program yi me pacha enu a nipa mienu na mo firi ho wa akoma no de omo se a won ho na ye ni me pacha ai ana mfe no ewo na ebo ho no mfimfin ho no se eya na ewo obenkum so ho no obo ase ho no bo no ne de ne na atretre eye te se de eba ne yam ho nyina no acho mo hu se de ne ma ekọ ho no ebusia wo de ekọ Sompa TV ne so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 ebusia enipa mobo awade na be ma na odi nkan ne wo enkwala mienu no omo we obi papa nko ana se omo mienu papa baako omo ya papa baako na sa be ma na we me pa cho sa be ma no wo onu so wo ya komadai o ya ri wa bona mane me pa cho onu kura na aboa me fa nkwala na didiem so onya bi a wode ma omo onim sa ne ba ka ukunu we se ho me ba cho nkwala ne no mu nimi ho no omo wo no ho no ma nya obi am beda akofo no che na obi anu bebi ni ka me ho no e na da koro de anani afik de we di na chi no e fa obi fo wa wo sen ba cho ma wo 5 okay enti wasre obi fo na ode frame na Miss Juliet me da konfo na chi no se ma adai na mi su na me ka kire no ode fo no ko ma o papa no papa no se a obeda a oda be na me se be 1 month ni me kuta kwala ke to obi anka me ho na si ni anso me mu amintimi nsori no se e na oba e want me am pe number bi am frɛ tie de America no eno na en mu ayen ukunu no wona na we ka ho a 5 e so no na wo 4 3 wona na wo 3 patwa ya sigiri di emienu okay enti ketwa no na ya sigiri di ano ketwa ne ba ko na wo no ho na ya de wo ne ho na ya ne dia o we ne ya ne benti na o ma me bere sei na me nim se bia wo ne be ma we ba na onim se ne ba akwa akodi ba bi sa so fo patwa ma onu aba akonnwa ma me sesie
onni picture bia wo de beba na so no owo sehwedwofia Pacho se presby sorry dan ho hwenti no mommoa yen na yenya ne sesie ya na so obi nto yenkra na yenhwe se de ne masiko masawu de wo bantema one yen na edi dwumadie wo Facebook akwasua ba kwadwo ya da se papa paye wono so se ya de wo resource ya yenya ba ye no ho ye na eye nana amakobi ekwo so ase nana so ede ne de aba akwasua ba ya da se the saint enso aba yanda message wa etu ahene so ase Joyce Tena Obapa Christy Gillard upon usu ene enuanom amaba nyina yadamo ase papa paye ene da se de musika ye ho no lebene enso chia ye awie mame du fie mechia wai George Jam Barbara Asari Ando ena nana ekwia adepa de dubikin so ewa ha Isaac ayaba enso eka ye ho entry Paul enso di echi denden de abusuafo ya maka nyina yadamo ase papa paye se munjaye mo afei ena bia wote yenka Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewa nkranza waso dwumadi animo ewo ehwa wotoma adehye abusia ka ye ho na ye ni dwuma mehwe minister eye 1212 bi ye hwe se yen sabeka obi na ansa na no yen kwa time aso ye emrase medru na yen timi ento adwumadi no so ye bo mpempe ye ne nkofo kasente no se be ya ye betimi enya wo no me do fo mpacha me mo akwa aba mejo so henere onam te say oh yankopon adom ba ya na so jejina wo so anya sam ketu fa ye ko osi medu na sha medase pi wo henere medase ene bra wo de amame awie ye be chia ya hwefo ene etiefo nyina na yaba obibia akwa aba e de aba Sompa TV so anase Sompa FM so me do papa wo tie me anase o hye me ebra ni dru say na time ye tena se dia na wa wo di adanse se apomuden komo na ye de ebra wo esanse da bia me tena se me ka kire o se empanisi amamne wansere ni nyina eye yade wo ho eja enu nti na da ye jebreba Sompa Nkomo so na ye no abetwetwe nkomo de afa wa pomuden ehum na time herba for ye di nu akase mienu ene de abedwa so edra ye di nkan a doctor ediba ye no eye time herbal mixture o se kai se time ni TIME eye malaria fever drotatashe me do for pa malaria boura wo ama wuti dwa gagaga ama wo bo funu ana ama sabi ahohye ana ni subidie bi abeja ni peduane so oba wo se min sebu ni krantumi meyi o onya time na wo no mo a ebeboa we betu sa haw ni nyina se de free ho time herbal mixture ne capsules eno so odwa so ye de aba kwasem ni se adro die jai ebusu ye immune system no mankomo na woni paduam no o ma ho dene no esi pisita ye nu pai enye na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia ukwa ubenya bi ato wo swami hafo ni chirem e wo Alba pharmacy anase me herbal enu achi no bebi itu no ton bi anso do ni chirem a ebebo papa ma wanye bi ato number e didi dwuma no e ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do papa time ye number e didi dwuma no ene ye di nkomo si mape afa ye dra your friend is a time herbal mixture and as a time herbal mixture time herbal mixture me do for pa wo hye me edro ye de ba ye enhye dan chepi nanso adwuma pa a edro ni ebonti ene ba bia befa bia obi aka edro ni ho asem edwomfo ma je edro no atum ene se bia driver fo nso age edro no atumo aka wo nso se wo bepe ebre na nso akopɛ edro na kira kwan na wo nso wononom na wo di adanse e de aba time herbal mixture me do for pa bi sa se na edro yi edi adwuma na edie ewo lipaduam dwuma adro ni die nyina ne se eye immune system ya ewo hoi ana ye nkomo na ebo nipadua ne eho ban no eno na time herbal mixture ene ne capsules no osiesie wonom ede ema ye esanse ye nipadua ewo hoi asrafo no mo nipaduam no wo mo na ekutia enyadewa ebeba ye nipaduam ana se ewo nipaduam eno nti da ne da no esese utimi ehye wonom dene ana utimi hye wonom ema na wo padu papa ede ahye asrafo mu oni paduam emma anasa wonkomo ano wo hye wonom dende a ene na eye time herbal mixture anasa ne capsules abra wo benum yedro yi bi no yade bia ntimi fa kwoti kwan so emmo nwura wo ni paduam emfa konya ntena so da no kwasem ni se yo obi wo no mo a immune system na hode ne wo soro
da bia me trasa me ka che so obi ho ade tie ne ya wonu musu aneko obi wa ne yefunu ne ya wonu musu ana eko ade ntia kire se ne nkomo na woni padua ne mu no omu hu eden anu nti eden se yade ebetumi abeto ahye ne so sa nipa na asafo ne nyina no kra no edro ne ye kanfo ede amamo mumpe bi na momfa enhye mo nkomo edene enu achi no obi a se bi yade ketinketi taibo bobobo obi wo ho anansi twam na abodro ne nipaduam se bi nsansa na giri nipadua nyina ho afa ene adeadea ya ywen ketinketi Sompa FM wonkomo na kira wo se wo ma ho odin a esese nkomo di boni padua ne ho ban no asa Mr. Kope time HH Herbal Mixture anasa ne capsules me do for pa yade yo yade ya papa enu tin twen yare asa no Kope dro ne kira kwan sabre ya wo hye me ana utie me ene sese Kope time HH Herbal Mixture anasa ne capsules na no nom de mame na bra benu madru we bottle bako ana bottle mienu obenum bewie no obon se ampa immune system ahode no aya strong na yade bia so woni padua mu no enkomo na pampam mu nyina e de free ni padua nim ama ni padua na fa ne ntoma pa e de efra na no kwasem ni se yedroi yanum ni mienu emom obi wo ho a wo hye me wo se se de oba pa cans edroi ho asem de me kwa akoto ni nsuo nam de anom ne topa ye no na ama yade no krati mi akontententem ye de ye ntesa me so se dro no time echeche ba Mr. no e na obetumi anom a na wo bɔ remo pharmacy shop no akoto na se de wonum ni nsuo no a eye adwuma ntentem no sa na topa ye no nso bo wura ni padua mu a eno so eye adwuma ententem me do for page number sansa hano ye de bre na ye adwuma ebi ana mantimi am oya de so bi kro no ma boy de so na mantimi ankyerem na mom Dr. Penini de wo frɛ no a wo bre ne adagye e de ma number no ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 and what you know time HH Herbal Mixture and then the capsules no e me mamutimi no maduro yi bi papa esanse be me bi wo ho awie wo tie me anase o hye me onu adi adanse se ni immune system na hoden no abafom enu nti na nse wo ho ne be ma no wo hu sensesaye abem ensesaye aba be ma ni mu nkire se be ma na ye kese ana be ma no se bi aye tenten na emomu wo ho ensansan bo nse na beguni be ma hu nyina prekesen wo ho no mo bo nse ni be ma ni mu keka na mu hyehye no Sompa FM jame o be me bi kra se me dwunso se ma sei me dwunso kakra bi ne ba bonten dia aka nyina bo nse me de me be ma be hye me trousers mu no na so kokokoko na egu me sabi me mpaboa ho wo yo hene kra de na ejai na sorry chacha so say ya time HH Herbal Mixture ebe bo papa be me na ebe yisa haw ni nyina ede fro san say wo du maduro no ama boost immune system no na ba ne sa no asa ya de wenum a wo be ma ho na beje wo be ma boso ni nyina no ni nyina efri honom sa ya de we nyina wo be me mu a etim ma wo be ma eyemre ana etim ma wo be ma efon wo bo so be ma na ye ketekete de bi etafidie so e ka kiro say ne ma na aba ne de be ma omo pedie mu ohye eno mpedie mu odu eno mpedie ewa eno mpedie emu edene enu nti entena wo ma yade emefa wo be ma ne ntofom emeka wo be ma enhye wo abra time HH Herbal Mixture ene ne capsules ewo ho eye bibiduro krogen wo betumi anunum bie na se bi wonkomo ahoden akosoro na yare wenu nyina fu be mem na afubon so be mem na ayeposi kama ase krobi so nchachara no so atiase time HH Herbal Mixture ne capsules eno na be ma ebetumi aboa wo sa ne ye kanfo ediamo oba wo be bia wonkomo ahoden ewo fom na hu se na nsen enso fitemfita bi ya ne fifiri wa himfie ho na eba obi se media na timi change color ne ade a yenum nyina ye yade nkitinkiti bi nsunsuanso a ewo sabi obamu ho eduro ne time HH Herbal Mixture anasa ne capsules se pampan bone na aju wa himfie aboso sempo se ensansan atate se ewo wo ba so de bia metan fidie so a me ka kire o se wo ye be ma na do ba ko wrade mo na se bio wo do nsa fefa na japade so na wo sensansan esisi so adwane na wan hwe na wa cha o yade eno de enye na ye ta de mo mo pa time HH Herbal Mixture ene the capsules ne de ene ba ye ema no wo mu no nom no mo de adanse so ba wo betimi first doctor Nyankopon hyiraw na time HH Herbal Mixture wo de aba de aduro no kwasem se me ye oba na me num aduro no enema efifiri
mini padwam aba abonten no enya asem ketoa medofo pa ene ne de din kan e na wo hye yen e wo Sompa TV so a Time Herbal Center for ye nu papa ye dia badwa so no e Time Herbal Mr. ne capsules no e na ye kan fo dia ma mpanisi asopa wo we no enche asem etie ana enche asem te medofo pa ebre na ye be so ate ase oba wunya bi no mu a ebe mu atenka kora kosoro eno na meka na so fo ntiase no atenka ne be kosoro eno nti be ma de si na wo de pem na nso wo kwa kire eba sa no bo se be ma ne bo papa no na oba nso je mi ramedasi pacho uyoki me shop kwa number ni 0244 oh kabika ho 41 024441 0244 Edroni Time Herbal Mr. Yada se be ma na ebo papa me so mentwe to ase enkwa akire now so de ahia ne jen na bibia kekese ne nyina no Time Herbal Mr. e de capsules na Time Herbal Mr. e na ebedi se adwuma no e de amawo ebusia yada wo ase yesa babiem na ya maame a waba beto ye wa hase in fact na sane ya reho papa Mary Adey se hwiadwofia na owo woni ne kunu be ma na be ware ne na kwa akwasi wo Yakubu Asigri minister mpacho menua be ma no mo mfreye obi afre nso yenya won mo wose akwa no ho ye adwuma wow okay ye bettering ho ye adwuma de enye den nyame ya adom a ye be bia che empanyini ye menchire nkwada obapa agudie pacho kasanansa mame ese won so mo je won ansa no magyawo oba no wa ekola akola me de ye nya be ni ntiro wo konfo no chiwo omo ma akohwe ne de me pacha omo ame kohwe no okay enti won so mo je won me pacha me de ne ye 16 million me be ni 16 million na akola ne de ni 21 na ye 37 na eduro so omo twere se Jesus aduro no man to anka omo ma me nkofi omo se aduro na anka ho a bibia betimi atome aduro no so omo se 7 million na ye say 44 me boa 4,400 ena be ma ne ye nikanika wo ye adwuma ye se wo ho sesie ya ye kasai ye adwuma wo si wutiri so no wa pampa so wo aba bejai wo baketo ato konfo anoche ama wo yere ena e ba ha se no akola afafo ne kwa bonten ma ye wate agudie to ma yenye to nkrama ukunu no wate bache yo to nkrama no aba Yakubu mbele me fe fombelo si bia azo muna kakena gos mana fauzia mana fauzi te jede konfo na chikbala wa bila beda ka badi odegel miyabulu ka fatorum kay beda na kolo fiya mi da kolo si fun kena bis ka balabe kam pam la fe ka gosumbi mbel me fe fo pito ne fo bira akolo na me bisiri fiya am sila do ko so fo ba bisiri fe apita po ala kin no ku zuli gba o yona ka ono po ala mbe amama ki yine na patofo biri on patofo menga timbel me fafo mbelo si bia sungo mani bila kate pam la fe ka kele bi kinzin yin fi apon po bor ma ke kam pam la fe kale bi zin yin as o su so fo te kasa no enti wo hwe mo a o kan se wo twi bo no perform yen hwe me pa cha me se mi sra me de nya me di para cheo se ma ene bo ne bi mpo a on fa chame no me twa me ni akola no ye bre wo konfo no chia akola ni ye yi no be ni ye yi ne na no okuyada ne 3 weeks ye nyantua ye ni ti ne ya ka ye da me da bontene na sa on so kula mpo ye yi wa firi ho ye yi na ka wo ka wo betua na akwada no so de obetua 3 weeks ni me be ma ko sra bre ansa no mo ma me kwa ma PS me dwane na me se mitimi dwane nya me ma mienu no hospital ho timi sra o ma me pie nkopem mo timi sra no se ma ye ne boni bi mpo a o fo na ni to nya me no mbebo abira me akola de ye bre kitu we de ko pie sra sika sa edidi timi one wo kuno ne tse no ya ne boni bia na na me ka ne nipa de bia me se menye na bia mafom no akudi empa chobrem abati a me da ase nyina ye tie Sompa ya asemu no kwasemu ni se na di areho se wa pie fia nya asem keto na me di kan aka kire me ma mi se on to le bu ase na ono anche ne ho re
eduru be bia ya na emu ya hwekwan abema bi di wa ba bi afa so ede ba bone na wo yire de be ye wa no gi se wo yale da hospital but national television so e pa wo che so opa wo che wo na hospital bra na be we no cardiology unit no konfo no che be a omokohwe na koma no yi ne da ho no wo ba wo ne te abrati a wo yale maami wo ti hwe wo yale wo se aye no operation e wo na koma e ho wo ti we nyina koma na ho no na sa na ma na fu ahono no ana eno na ne ya funu ne mu aho no eno na chi no wo wo sa aye no operation ana waka hospital boso me nwotwe ni na sa me ba ma nyora di ne ma na nyemo ye no ji so no betena ba bia nsa no be pa wo che se bra na be no waduane akotena fie yam nikadika wodidi wonom woda Sompa FM bibia anya okay because menti ase e dia ba dia pa na beba da bia ya na ka bi ma ma ba na dia ma ye betwi manimu aka for wani kura to abodoma na awaba ye betwi manimu aka sa dia ba bone na pa ma mi wodi ayo moya ma na ma binum bra ma binum ete se asigiri ana e dia ba bone nko a eno wodi ayo wakosere na frifie sabi wo obi de hye wakosere na wadi o na ade ne ba fie na enya wo a ese nkanyi se bi ama wona na nkoda nkanyi se bi beba ama wa ya kan so abewo e wo hospital be ka hospital ye be ko to da be ko hospital na ni pa ma ni bi owo bi na yade na saba ababi omu ni wo a na ye nyesi omu nyesi ka nyi wo mo sabe me ma so na ne wo mo da ya wo mo nyemu ya wo mo wo ye e na obedru hospital ni bi e ma ni bi kra yi wo mo no mo de da fom ada na ese sa ne ma we nyina ye hwe na e koso na mema binum ete sa sigiri sawo se wo mo se wo ye adwuma ho ye adwuma se se ya ko hwe na kira kwa sa 4400 no ese so obetua na ye yi no ese oba no obetua abrotia ko se sa ne ma we na e koso dodo sa ne ma we na ese se enka o mai mu panifo kra ya so wa ya ne bone o meka nkyere ye ne mpa ne chew e dia ba bone ne beba ana me se wa ye ne mpo a ase wa ye ne bone bi mpo a e ni se ke beduru sa abri sabi oso no atini fie ni ma ne papa no hwe no wo na ase wo betimi ahwe no wo be ma na aduane adi ahwe no ana akofa ni fie na ade ne betena wo fie enti se nyi sen ana se bibia ankoba ko be da obe yale abeda hospital okay na wo wanya ho atini kanikam eyam ena ni kanika for crazy moje moya maburo ba kokora moje sika sen na wo yira beda hospital na wo dwane wo yira beda hospital wo dwane akotena fie edidi no mo no oda abrotia yen soli konya so o se ekuro ni wo henfa Ajofia nyame ya adoma wa me ya ntene nkana walai we can see me ya chena tum me police for ho bedin komo ye betena so ye gina ma chena tum Ajofia ho ye sremo suppose for okuro mu ho a omo nkwache no mema obi aye sa adwuma na ma me ntu de akoma to ye se wa ma ya ntene nka na ma me ka wakoma to ye mu ate ya obi e wo mu bia yi firim nyankopon wo nku wo benya nkwa wo benya hoden so yare ni so be free ho 4400 na minti wo betua na wakofie se wate odi from pacho bremo mami amroti ya mera ho kakra unu ye din senfun we kakra onu de me nyo na se na me kakra onu de se sebe wa sa ponche a uni hwesofo na akoda no mami ba akoda no 11 years akoda ba ya o hwe yalefo asebe onu ne mfe ne nsaye sei na me ampata kro be fa yade akofi ehon na ma mewura wo be ba chota se sa hospital gate ni kura mputi minya yade yade bi e friend sante shewa no ne ahonhono ne ade no yes ehon ne ade a me ka won na be ma kwade nto asabe oni suni vas wode ani mi akura be sa ye no me ko kana asem se sei na wo no so no se wo hwe wo ho odin wapomden ja be me na chidi we be ma we wa se dabo asem de to be fom enche no woni gu no cha life man ne po ho odin tie yet wase ho na wo se obesi na fi akura na wo papa no ho no to obo asem hia me ba we kronpo wo bre wo sa kwaji de oba no na so wo hwe na wo zo be ndey Odika ye ba ye hu so yale boyade ne so nan kikiyen ne ya hwefo ne tefuo mlem ne unya hoɔden a otimi ne bɛmra kɔtwema so ana mabro tɛde me ka wonom nyaagene da do kasa yi wadawruma me pacho kasa yi tie me oh me nua bai wo yale me yiri wo yale wo hia yale sa wo dika konfonache
dia aye hunu kura se ne na koma ne yedai ti gu ni padua ni mu me hu bi daka ne dia rehuo ya koda 11 years ya one ti ajanati ahuro wo my goodness jako ahwe atani na woyem nikanika no na fa ne manyankopon na ni nduro no na nikanika na kasante ne nsamawo kama nemum yesi twediam ponyankopon basa yadom se won kanyansafo akoma no munyi sika mfa meboawo na wayale ewi no enkoma wo eya sanati ewurade nye sama wate na yade yade bi ebe ni padua so a wo sori ni padua so na wo kra kra dwane ani nam saa yade kiki mami yade mami abafom yade ama ni ma edi sesembe edi ne besie na yade bebo nipa be man de obeka sanye won de yade ne ma no etimi nkan ko because be mati bonko so de na adwin na te sa ponche be ma wonya no da wi okọ e o mo no opa bi adi odi wi okọ o mo no opa bi adi adwin bi ni tirim nya se bi ni tirim wonya obi e woda sumnya so cheda prane wonya obi e wo chia yuwa esan kwan wonya sankrofo ni bia eti yes twede opunyakopo se wonka yenyansafo o mo hwe yen etie yen wonka o makoma na o mo mfisika kakra emi mami ni empenro ema no yenim sini pa kokra tabucho obetima ya ma yen onyankopon kansa agofana koma arota mfama no nsi me da se papa ye ma papa ye to apo na yentime enko yenim wadaroma arota me da se asamwa ya edapun ni ya kame emre bia na me ko suku ye wonkrofo bia a chese wo mu emu ma wo mu mfa ema ho wo mu fa ema se donko na me ko school no ye chede wo secondary school na opeja wonsa ye bedi watemo se wo ye dwe fansa to ebi se wo mu emu ebinu mu emu ema me mo ba bia me kan bia di me kan wo bia asem emema no mu binu mu emu ema ena de wo sei aba hwebema ya wogya no ekwan be na wode wo yafa so meni ko yom na so ye omugyaye nanso wo yintimo bro eche no ware no esese no ya na ye ka se ena oba kofa bema ena wanya no wade ena we waya no wade o wade ni trase aso hwenie asie wo ye wicked ni timo odin ankasa wo kari obeye hu se na chi ebi ni honomo nanso wo ye aban adia ena wade aba TV suoi wo ye Ghana nyina dia ntem se Ghana fo ebeboa no wo ewiase ya afese yatie Sompa se enipa da sani ebedo bema oba ebedo bema wasom bema woni na da na wono aduane amana di wo ni bibia bi na bema timi kare no ho ekira abraya wo hia emwana a chense fa o kwasi asem kodo wadwane doctor fo no ye do mo ase se ni edika na o mutimi tue sika e ma ye yi no wakompre se doctor fo o mutimi sa emfa e kan Sompa FM se nipa o mo bo mo no wo mo donso na ne ye kan se wuti ni kanika ho na wo yo ni kanika so no sika wo mu entiti o ti ho no ya wo ye na wo yi na ni afiri wo ba yi so yi wo nye ti bonko so bia o na dwene ye adwuma na ni ti mu na den wuta di no bebreba minim senti ameka sei e ma ye wicked ankasa na ne wo ye ne die so Sompa se ade ye wode ye nui e be dead nanim ama onu so dachi no e be kuti onu ankasa ne ye da onu no e be ye wo chekwache wo se die no okay abroti ne ye se ne se enkrofo ya o mota hwe ye no a wo moboye no sebi enye 44 million kwa ye man say 50 obi be fa car no bi akokoto aduane adi obi benya bia no obi benya bia no na ye say yemfa moa na yemfa enye no na aweho kwa no ebe ko na wonim ne kwa wa akoma okay Sompa do ye de nyankopon ase so akwa na ba be pem samre wese ebusia maye na abedwafo ase na meton krade akwakoma ya kubu asigiri ya owo sehwe adwofia se efri ne kopim ochina meye ko
se ya ntene nka eda kwasiada on na fie ene onja ne kenika ne hono nko we ya mouth threatening na yibia because ye kan yiribi no wanti e be kan yiraba men fo kan ko but I will make sure say ye do be kwa akoto cells na ye tia wa asem so dosofo be so mo ho na se court krampo na me hwe hu say ye do be kwa akogina court wa asem we say hu because akola we say ya wa mana ka wo kola no akwada ne say na obesi ahwale bo so me nwotwe akwada no krampo na wo so ma wo mudi na ba besi ase akola keto wo yire dofo ya de wa ba beja no e wo hospital e bubu sim card mu ye frɛ wa ye nyaw yes resika wa hase no mama me no but where ka wakoma no ubetimi aboa no menua baba ko ekrombo shiba utie me vidashin so UK wa eya wonom tai adoye no ma sofia nso e wo UK na Crystal V enipa mi bobɔ mu din minim sɛ wonom ba beboa ababa awai ame yi na kofie where ka wakoma no nso na ye enye wo hye so yes resika wa hase no mu ne where ka wakoma no mesraw bomade na beboa ababa awai na ontimi fa ne ba no kula botofo na oda hospital ho na ye yi no oda so da no yade afoforo betimi asa aka no mada roma munyi bi mu ana ye mfa anya nye wo hye so me say where ka wakoma no because obi wo ho a for instance me nua Vidal wo UK na ma for the boss enne I am telling you and what the message banana brampa ye me dance ni was say no pe baby abompa ye me say fa adoye so konyanka fi obi hu chini say aboa no was say ohene ide me yesu tie wa asem na message wa asem no na mani age keke was say empire me de teche ni say my ye process na 4 years ene ne eti no nyakopon fa sa adoye so akwanche na acha me ye na ne ma be 4 5 nyame ayado so ado mu nyina abomu akọ eti ya doye na ne nyankopon nya pam se de tre na sem no e kan se menam adoye so aforebo so me ne mema enya pam na nyankopon ne wo ya pam so a eno ano no it is sealed eti ya mua ye nua na won kofie ya nso ye behu de ebe ye wo hasenom ya ye betimi aboa no ye nkasa ne ye nya ne sa akwa ohene ire kakra bia me menya bia no me de beba minim se Paulina nso so ne sofo ne ma me beboa minister IBJ na abampa ye nyina ye dia ye behwe na kakra ibetiatia yensa no aye no mo fa bi meso ye so na ye ntimi mfa nkoyi no fa akwada no abotofo ne mfiri ho na koma yade no so nkofo no onya nkwa entena se ebusia ye computer so adwa dia batew ye ba ensam no ebi ewo akira ye de ebeto amoso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 054 Baby, I want Anisha Market. Sophia was Addis Plaza. Baby, a cool smile and a spray. I never use my hands. I choose to use my hand. Because you are my lesson. Hey, middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno a me fidwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mu afusane no ekyei natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha na no na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu ogu so no enya senketo 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebe
jane say edroi enya ma pemfo e ma wo ma wo manofo anasa nkwada wo nya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 so what about what the papa piana this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over you as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? The dinner upon a permission that Chiamwa as a Niji. No. If you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, see, I read the walls. Cold, what did you nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules. Remember what if you do what you do kron ever. Give us cold capsules. A painful about one more menu for an inquire when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prekasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drink simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese me brabo biye. Sudi. Maybe come on, mammy, I draw more. What does ye? A ye chima. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't yeah, damn sorry. Obie to me no be. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA agi edwade nkratoi atum. Hey, why fish? Someone you would know. And me mani who say I can't want some. Who can't say papa kesi ya no baha. Na nasa tataya. Okasano didn't sakatana no. Ame but we weird in the sense papa no. Mati de mo kanina. Spanish garlic mixture. And then the capsules at aroma. And I'm a pomodressa. Wow. Why you nice and kasa. Spanish garlic mixture. And then the capsules. Hey, and your mama ye come up. A woman boy dear for sunny would be peduanum. Now a boss is a bro. I want to chew hypertension. A tick or a sauce. To be a charge of 10 temper. Gas is yam a macra a mania muma fuchi crumina a twatch will broke what you're a vian a friend and hoyan anti as no Spanish jinko capsules hana Spanish jinko and with the nura what you're free jinko beloba any soya oil moon and my what you must do Martin say a anti-aging and a more good retentive memory now you're telling him Antec Herbal Center for and then pharmacies can make an herbal shops and run some of 0266 11 41 11 a painful about more money for them quite with infusing you and come FDA agi edwedie nkratoi atum. Hello yanafo ela wane kase fifro bese ne kase duma chede na nyi so nse yere hyiren ampa nti ebe se wa o so odi hie bi so ye de o hyiren reality show ye de aba wa bo fa ne de no betimi ayo de talent na ho say ye nyum to me down to yes my brother. Oh baby girl
Pennyfo say, Sashi should dear Penmoja the Drum, that didn't show fra. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa Radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we need a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Ebusia yadamu ase amamumo ene train Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Kranza okita dwumedie ni mo eye Sompa Nkomo kaya hu ewo Facebook fi second story no eno so mo ya papa na de akwafa ba ye ni nyina so no wo ba abete Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV medofo pacho memo akwaba mamo akwaba ambajo monhwe ne microphone no emame osofo pacho ono ne de ne na no nyame se siewie abusia sekeke sene ye yawusu ai ofri eyebo ho heman ena aba bedruamu e wa hasenom ya okwa asori anase okonkremo ambajo akwa asori okwa de asori Pentecost na ewo no tumbet nkobi ada na nkobiem ni baby papa tendiment nko on ka cho say so nya baby papa transa no akwa asori nyanya me fie kurapo na abenya emuade afri uja asori de be sen on pa cha che bebrebe pacho udi di sen ya wusu anu an ye de frɛ wo pacha ofri hefa pacha nkransa ye free nkranza ye free pacha ehwo ne munchi pa na ye fra ne sen boa ho heman ye pacha hode heman na ye betana one hwan Panse ba kuruna frima kuraze ba mbeso yebe agudi na mam kotna bo ho heman ho heman ewiade na wo de nam yetiefo ne yahwefo nyina panel members ne nyina ye ready a yetie wo wadaroma on pamcho de melenam se kumasi amba me ma mene ele me ba ha o ma me ye friend is saying pacha kuzu amele yo na odemba no obetuma sawram na mena makru na mdaka na medimate na meyisi sa na mledu balesta hunu ka kana me bona manese ma hunu ka kantino wani lances mamia wakacha mse me se kama do ni pamfro oh o ma me na cancer asem na o kan no kro na ka me ma twa kronkra som o ka se o ja Pentecost dada nti na mama anye no enti kan no kra o ma me se den ni pamfro e den na ni pamfro ka no o je license ma na sa wo te ka mu a ni pamfo ka no atem 2008 anya mama meso nda abantene ukoya juma ba adabachina skaninu wotu minye baby am famisikanto ze mamboano se melele minibi kwa jelance no aya akronfo be wi awana se da ka muntino ebi tu ne yonko botum na ebi ye ne yonko se ase driver for ni mate for mo ayi mudua so on mutimi de bayi sikasha na o soksia o asha kambu bi na wa chechire no ada be do bi asa na ada na de bia usika na ya na yela sa mama obi smart o say obi smart obi Sompa FM obi oba papa ni kano o de bread be say no sa okay nti why nti mi amoabo usika no kwajelance bi
Ntino. Say now we back on the side. Why? One from our school. 2 of a month told you. 3 Nim papa. Unni mo papa. Nim papa. Unni papa na unni mo papa. Nim papa. Ya wo be si sa abre nyina unni mo papa. Nim papa. Ada wa mi sa o maame. Ba bisa na. Ntino. Me kofa la. Yenina ye tie sompa. Kofa la na somba. Wase men ko peska no bimla. Amazuma ka chance. Ani on trem na medele. Men ko no ko peska no bi. Nti aye alibi ze. Otuko tanane. Wa be 6 months. Na kuma tole yoma. On aduane na osmama minuaba ba kuru no abe freme ma ko didi on passe me hu ba bi wede o te potin enti wunuaba no ono nko ana oka homa mo yem maame ma na ase mo doso ampa je ni pa miensa munyina mo ye papa ba kwa munni mo papa ana wo nko ana wo ye panyi we otoso sen me na me panyi ni Omo maka obi ani me papa. Sompa FM. Ba no ne papa ka baby. Didi ma ti ne papa o. Okay. Ba cho munyi video ni free so mama ansa to asoma yen. Ndino. Mama. Me ne problem I want me ne ntem nyina say me balances. Ono so da. Tinanze me yale. Ana on frère no fonzo na otu mi no ma da obedru ye oba me so de me ko hospital se asmo kan ne se we dey se me ko so anu bi Como me so ko e de okoso anu bi ya se nya dia hospital na akwa no kura be nya ahoto ana asesen nti ode me ko Yenina ye tie sompa. ene yi me nduro ma de ma me nduro no kura me no ma me hunu hwe e bo me nsu mi ensa no nduro no me hunu hwe doctor so on fa me nku fi eni ko ase me di awon aduane ase me di ayoyo ene salad ne za ba kuntumle ne we no na kwa no mo se de ya de na ha wo pote ya wo mutu etua wo sa ne ma we mu nyina amba cha o menim sanom ono mo nsa pa menom nsa na obi a ono mo nsa na o pese wo twika no pese ya license ma wo no mama na mfo ya na o mo so hwena na o ma bie wanu mu di nsa na guma na Sompa FM. ya na mfo no na mfo na influence wo sende mina mo na ni je ba nti ya wa nya na mfo eti kasa wo no mo nsa wa na no mo nsa amba to ane nti ko hospital do mo se nsa no wa no mama ede yade na ba na no mo se yade ben mo se me yomasi na me brabo so wa ede ehun aka nti wa me ni di sa nuane no nti no on fa me ko fi na on yede on ko hwe me ma me ho ntome asini fi pa de on fa me ko hospital wa kan o you do want na work okay trip break mami owo ba no e de na ko hospital se okoso anu bi ahwe na nsa ye no opie ye no o se ne fie pa de ye mba we nya de obema na si wo
ɛdeɛ na ɛkɔka bibi ama bibi ayɛ bibi yɛbɛto aso sɛsia na so yɛnkɔ 3p garlic mixture ne capsules no yɛnkɔto bi no na timi mu ayɛ me so me mo yadeɛ bi aso wo de garlic timi yɛ wɔ nipadua mu efiri utiri nua no kɔpɛ mo bɔbra no deɛ ha wɔ bia no ebetimi aboa ama etuase de ama wo bɛyɛ fɛfɛ fɛ ma bibi akɔye baabi etu no to bia no wo sɛ bɛka 0248 928824 Kanjin alkaline water. Ensu papa penny. Why kasi abroso. So ne betwa why kama. Ama bibia koye nya bi se wo na enema koye. Na Brema UGC anasa Tafuni Road Abawa Road Junction wa and I won sabeka 0241 44 me pacho 449191 0241 44 9191 na yanko eye Boris B chicken BBC fia kokwa pa mo amoye nyane ton mo amoye ye from here nam eye yanko nam no me so kopi o ye engagement eye BBC chicken and na papa fie no 0544445453 0544 444453 Golden Dior feminine wash and help beauty. Abama me say ye toma ba comfortably so wa ba no watimi akonkan eya fa gu so mu na wo wase wo no e beche e wo be ye kama e wo be ye twan na e wo so ye daddy aka me so ba so wo baby biara ye yes store anasi to strawberry flavor no wo ho and a lavender yasmin aloe vera mint and lemon no so nyina bi e wo 0544 198043 Spanish 3P combined. Yes, Spanish jingle capsules no anti-aging. Na bibia akoye. Spanish garlic mixture ne capsules so no. Eboa ema ya ho ya titini nyina no. Echecho ma ho etimi ya from. Ona seta baby ya wo no. Me so pharmacy shop bi mo sabe kan bi. Na friend panyinfo no mo twetwe nkomo 0266 114111. Baheba Hospital. Achamfo ba hospital na chi wo. Maka se ba no pe. Haya me ya me haya me ya. So ne nyina no so fabra. Awu to ase e fama. Ya de bia ha wo ni pe bia no bia no. Dia be na friend no. Na wana wo twetwe nkomo 0244 988. Ajomo fanto so ma me se sie 0244 988 na ya de dia kana so no so ye 004 0244988004 Grace Gift Herbal Clinic and laboratory services. Mami no labo ahudu nyina bi wo na doctor for ne se wo check if he say Emma eno ahudu ya ma dress it by no obi ye to ho eno ti ya massage obema na ye oyo ba so ani kan say vagina steaming no vagina steaming no get it no steaming no mami wonro 0543320030 Leicester Ghana Limited amwase yi to bo ha eye to bi to and the all buffalo I don't know I know say hono nyade a e be piafa and you stop and the ya da kono na yes for product we very good you will bag so a come and chase you e yes sanitary part ebusia dia bay na fra wonu kopa bi tuton na efo koton abenya fa so pe ba ko so afre 0501 390-337 Bishop 75 China bo engagement and answer your fraud graduation Bishop 75 Enterprise. Wawa Abis Plaza number 17. Emrom Kumase. Adishia Market 0598
585219 Ghana gross is a black na wa ma wadwuma enya bebu no fa number na fra wo 030255775 edusa heba mixture ne heba capsules no na ye ka for the ama wo madansie nie kwana kwaji wadansie mami adusa se wo saya de arthritis be ma ya umre yo na ba sisi ya wo ya una munyina twetwon de ha wo bia no se bra na wo hwe fama wo de sa na spice drink na ba nya binom na entimi mu a so me mazi macro inside Goy filling station wa and I won sabeka no but they for 0500110115 time on so eba ya wote ne ho asem ebusia yenko eye liberty conference ma hine ya dubu ache e ye bremu nyame ama ne so e won so enu ti share ye e wo Jubilee Park ma se anopa no sia pepe ye 31st August so many day to and na all ye said jumedie no wasi hit ye kodi mpaye ye wo bia no bushit so wasi fabra o ma shaba mpaye gu so no ma se wo na mo shaba no o ma free wo no na wo nya aya wo dia na so also come and be blessed. Yes. Oh, glory. Hallelujah. Braneti mi mwa Gentleman Dental Clinic. Wonu bon. About to be blabber siase. Bema. And then the maba on your kisi omo. Koni ko portion sene so. We are baba so kudutwe so. Enye white. Upe gold be sama. Upe silver so be sama. Okay. Wo se no afam so no be ye ni ye magra. Babre Junction. Total filling station next to Gentleman Dental Clinic. Me ane dot so. Baba dey from May 0559139582. Now anjo so yankwa yasem ne so na abrantia ne nsem no yentimi enkotie ne ntoa so ya wusu mama enti o ma mi drop on to free hospital drop on to no se ne fie de landline ya de a obesene ho wo bi sa ne sa da mama na akasa o se da me kwa kono me sa de abede stewu fio ndiro family de nko na mse mama obi am yale ayese mama no msa da ko no msa o se da akaze ni fio fama nko pande rembe duru yana wade me koja madam fubi era o mana 50 cedis se oko kafra ya o ba breheme ti enyumleno ena madam fu mama 10 cedis didi ye enti efi ono ma mi amehwe obi emu ana oba 4 days afina yenyina ye tie sompa we babia ewo bidash afranchu bidash ro ewo na waire abeja masi say wa ankasa no wote he fa sese e acho bidash na mate vidash what da he fa enyanka fo no fio so for me pa cha mama mi akonya ntana so mama wada ro mama ni nsan wo ankasa no wo suban te say e ba ne say na mama wasa obedo mo nsan disturb no eno nti wa fa wo nkofie wo nyini ba no wanya mfinhyi asen amba chomanya 28 years o ma me de obekuma se ase no wadi sen azande na usa na asesen emisa nti uhwa no wadi fie be so timika na wa she school ase na school no nko obi kulada su me she tini bread no tini bread abai school na primary school for you know uniform no white time you know me she school atale biu eno no ko no kuma se ya na asa ko no wo nkranza ho no ye free yo me she school atale biu ono monsa ya na usuban te sen mama ensande me no ma de me de ana me nyere ana me chere ya no abodam won ma ya keka uye dede anabi ho a wo sonchi gu ho uye ne ma basa da bi da yende bi sensi mo bi sensi ye
Ono maame ntemade na si ya batan ya wo sha wode wa bekuma se na wato wasawram said they will sika no wa ankasa basa wo ka no kora wa hawsu no wo ban sen na sitie bra na no maame tie no na wo ne kokonto kwa wo didi na tema na o kan sama na wo ya so den ebi mama entisa maame akwa aba acho ye se de na eyo meba wo ansa wa me ma wakwa aba ansa de na eyo mama se yale ya frena o katre nipa o first o mi fru so to bana o maniska mana yede e shodu ya na mama yede dino o katre ne se mo on friend bi na mi wura o riska na baba yede sko de baba hem bi no o de baba to da ka yede akusie me o maame na kan sa asem no wadanfo no sa wadanfo no we sa wadanfo no we wadanfo no o tonsa o himan o tonsa e pa cho maame nya botre maame ansa me ba ho o tonsa o afrancho krobo onde wantimi ama ha se no mu bi dabi se sika baby a woda na da TV ni so abonti ana said obi da motom nyanka fos ewoni nie enyanka fo de edan enti panyin na oho no onim se woda ho pacho meso ebi na yede enfanse me free no so free bodom ti me frere so aprekope okay na eho no ti nzo no ntina me yede me da ho se wo he fa na ye o ya pa de na e ha pa Oma, me solamente nante. Nim Yenina ye tie sompa. O nante no munya yi kakra mo fa ma ye nhwe. E de na ya onan. Ya wontimi nante. Me na ahonhon na beduru me kutoje. Me da ba sore no. Na atwetwe. Onan pacha na etwagu o Sompa TV ni so na so no a Sompa TV ni so na pacha munyi ya number ni free sumayen. Unyi number ni free suma ni yenhwe ne ona ase na apagya saa no pacha mama etimi hunu abesi wanantu okotodwe ni nyina ana wanantu soso dada abi oya hwe enti ase oya ni patia na ona na timi apagya hohono saa no pacha ana ma me se sika no se uwu a de bepwa akoto adaka de asiewu ma me mpacho akwa aba pacha yem wona wode papa ikọ hospital no pacha ni maame na de ne koye ya frau say body wa Janet pacha maame je wonim ne wayin fa pacha ye Sompa FM na wote bare me nti wo yare ye mi no aduane a na me di bia koma no oba mi fia ma no nsu ohia me na dware oba no madura na makoto bia ble no enti me so ba bia metene ma etu ko ba bi fufuro onim wo ti ba bia metene me no aduane a stere me so ade koma no me ye mikro mu ni minimu no me de kra de minimu no na ye mikro mu ni mafa no ni me ye ne papa enti minimu ni ba bia na sana ade na esi akoso obeda tine na nase nyina ho ye fra maame na omfa na no ye bra ba ko frɛ no wo se ye pa ye mfa ne ko bra ye mfa ne ko ni fie o ndi o ma ye ja ye dia ba se ye srɛ no ba bia ne maame wo bia ye srɛ no se bone kra ne wa ye na ye be pa na kyɛw o meji ne ba na won ko hwe ne yare ye nyame nhyira mo wate Erade nhyira o pa se wakai no Erade nkai wo se de wakai abranti Yenina ye tie sompa braya me bisa de atwato me se wo maame bone be na ye fi se oba ha se no ya frɛ maame na fra e konso onye yeso na ya pa cha ofrɛ na bia na maame ya frɛ ne se o maame ne ya frɛ ne sen kusu mele o se no ote hen no te blemai ana watu kokode odi atra kwano so de atra bebere enti wote nu ni baabi ote sesei e ho na minim no enti anti akosua Mary o ekokwa na ase o yetuntum ekokko me pa cho wada roma obi nim anti a friend akosua na ase akosua Mary ana ase friend anti Mary na bia wonim se ne ba ne ya wuso abetena ha se no mo wada roma momo aye ne yensanka maama na chopa bi wo ho a bia me gidi sa brantie ni so ne ba bi wo ho a anya maame ne fe na bia mukura no se onim
onim ni papa adanti na wonim ni papa ne papa ye ne boni bi ena hu nsunsuaso na besoa ya wususu ana sesen e de na si kwan se wawo baba wiase na wode papa no e kire no antenti wo de oba asamo begya na mo hwehwe maame no wo hu no abegye ne ba nyame nhira mo wate etimi asori atena ha ma ye wai hey anti pole na wonfa na asesa yenya ayibi obi se wo hwe na wa se wati di no wahu ni nti wo hwe se obenya na maye na AM home care and nursing home ebusia osebra ai na ontimi emwa na bibia ntimi enkoye we maame na papa eda dem obi amana hye no stroke wa che no yade bi ache no anase bi papa ono kwa na tie amesro na waba oye nursing home kwada penyiwo bibia obi ana adwim wanya haw anase bia dementia no ni obi a wo hia wo haw anase wo hia wo haw wo papa penyimu maame penyimu anase wo ni pebi no ne kona won ko hwe ne kama we aboche na kaya no ene eduru ase no ye mo amantem enso ye hu mu de enye wo ha kora wo fan kon kran sa wom road wo ena wonom so e wo frɛ wonom 0540344837 Lawson Beverages Lemon capsules the Lawson Locker Mixture Locker Lemon capsules no abba Lawson eba mixture ne ka ho ya bi neti ni mo efi yade ase nyina enfama e baby still system ma be ma wagina wona so 0248619999 give us speak capsules give us give us bema what the boy ni etim kaja na do wani eyaji udin wate esa wansa waji wana mu na fa no ebetu ase na lost bank account no so no wow ojo so na to ya so ajabi na give us call capsules no so e call kwadro amama boni bia so no eyi e de free wo ebusia bomodia na efre na mpanyifo angel so na GC mission capsules no so no GB 0543222470 midima fu eba hospital Dr. Tam da so oyade no na sa wo de bema na enu a wo de bema don hwere ba kwa wo de bema ene na ntonchia wo se to achia na na hia no ebu akwa agogo ho enka pokwa se maira e ho so wo bon sisi wo 0500727215 Express Group wakwanto hu nsem nyina fa kodan wo no na bibia enkoye enfama mesrao dia wo pe e dia free wonum ho no obehwe aba wo saka e wa blanco for ho bia mu 0249000448 Prophetess Nyamecha say abofo na diso ene no ye adwumete no wo ha bia no fa bedai no e 0535 897699 okutapuma oso hu ni mu a adem ne pe nyame chasem no poma na okutaro no tumi bi obegiye no eti ye free one power specialist about hospital ma me adua ya se bra kwampo na abom ni mu che prostate no so obehwe one for kanka ya ma me akoso de ya na ne de free osa and a fibroid so how nyina da wo to ase hepatitis B the crowd there eno enne ne san djuma papa o de kuma se fe ya se jam wo ena wo sa ebeka no sa 0244544422 ene ma friend na obeje wo so obapa egude ya friend ma me na on peke but wa wonim no wada roma na waba wo ma me dua ana ma me abo dua pen dua bobi epie mo e wo yade animu ampacho so obi abo me dua de ampacho minim amma me akasa de mentam TV kurada sema bodi dua obi abodua de a wonim patan e baaye watimi eto anamo akosofo bi ho ana sorry bi se omomo ampaibo mama BBS pacho na me sister de me call sofo bo o se bi obi anya de e ma me side obapa yanko agudie abati ya me da ase yenyina ye tie sompa akoso ya Mary se na da roma
oya de kra we ye uba enti se mfonso bi mpo na aba woni mo bona fa ne mfonso che no na edume bi ya na mu ya oya de kra we ye moja wo no wa wo no na de yetoso mienu kwa mu usu ana ya usu ma menka bibi mfa nkyere wo abrabo ekuta wankasa wo nsam wo jemu a ebehwefo ba dia na beba se watu fie da ha abonten na abamu a 28 years se minya sika nkwaje na abamu a 28 years se minya sika nkwaje last na bo minya sika no nsa ese mi nipadua ebo wo ma mi di bo wo ma mi di fa wo ma mi do be bo di pa 28 years wo ma me wanya wadan edie ba de na asira enti watimi afiri fie ama wo ma me ato atwene kura enne hwe ba bia wabra ba wie enti mesra wo se nyame ye wadom na wo hotini towa hwe wabra bo yie sa ayaye nua ba ma die Sompa FM futu sam da bia meka ensa no mo anipa ono mo nsa de na wo je edie ba de na wanya hwe 28 years afa na wo be sha abra bo ase a wo bo ma me di sa ta ma na wo daka mu no enye wo nko na wo fure kurase abetena kumasi a wo be di mate ana so wo be pela ska akopela ansesa wo be daka mu kumasi abra bo no edin ti se wan hwa wo mu ye no wan cha wo so a se ya na beba abema 28 years edi na ka wuntimi fo abra bo nye a wotimi anom nsa brotia hwe de wo na se nyina tatai wuntimi sore wuntimi nye bibia wan kasa wanom nsa a wo nipadua Nemo bia meka ne me maami a ya kan se de ba ne abofre sabe obe wawu na obeje ne ho nsa abode wan sidi kura wa anya nyame so aduma eti ya besre maami wadaroma se wayira mpa firifie na wo hu na de wa be pia fidikesi so eti maami wadaroma bra na wo bemu a eno so ebeti ya ne Sompa ana yawo wo kwai se san wabra bo wate se san wabra ma san suba ade ne kura nsi wani so biem hwede ya sana wani aye edase wo life aye na nye biem wate agudie me dase papa me di fon pacho remo abrotia mi wrom kakra bia ma wadawro ma na efia beifo empeni passe ma yengoguru ye ho otase ufia beifo mpe wasema yengoguru ye ho asokro aka kwa na emse kwa se o ma nso ma ska kwaje lanse o drive obi amfo ede na ma mi hu ye ede na ama mi o ma mi hu se abeifo adwun so gu so abeifo tambo na anoma kwaja na gu so a wo kasa asem waso na edere ana udi nkwase asem ego fie ana wo kona oba na wonfo obia na namfose na wodom nsa on bra wo bre o ma mi sika kaka na wode bona boso no wode beto adaka de siu ofa me Sompa FM mu mistake ya tumufo abontia na mudi atem no enie yen kasa chew ye kasa chew mo mu tie yen ba fa bi bo ntoma no because o de ade ahia wo se so from mama o ma mama ni kwa janu no kwa na ma bre wotie wadawro ma woni mfa de o kasa obaje na o de kodu fi ni won fi ya wan kasa bende to ya branti o ya baba na wutia ye fi abeifo nye papanti ye kwa ye ho na wo de ye nsanom enum sa wibia kan kwasa samua jamina mi kombe bi ma ye akura but ade ne yebeka nyame ensa oyade nyame hu mobo because ye kakura na awu sababa ujale nyame ensa yade na ye maame omla okay ne ye ne ntrase ne ye nyina ye fie hunyim na onsa yade minim se ofri akwa nkodum se bio ye nyina ye da simidi for maame fa ye tu upon ye nkoye nim kwati for me da se abrotia utie abranche anu asem ene se ne wo to ani nsem na no a and some shentuam there are skeletons in the wardrobe e debe ne be ba se wo ba be wo ne ba na wata no ba kono no e debe ne be ba se maami e pe ne be ye nti wo so na firi krokituom e na ba kumasa bonten so e se wo ba betete no na afedia akwakọ wie se ye na afi wo abeta no ade bi wono mo abrantie wonka ena mo bo so no na bra boa ye ojese oje hane efiri ma me nsem no ma me ntime control ni biem ena ono aye bone bra ese ne ope no ba America se oje lances ma no obi Africa ne kire se wo win Sompa FM enti won ko oje lances ma no man ko kum ni pa me ne ma me ya adwen na ne me kan se abrantie ya ma me do obekum ase
fefe tenten kabeye gram na wudu nse wa brabo na show nse na ne namfo and wa to maame odo ban na atwe maame na de na onye wo maame no won no de be ne wo pe na wo ye okasa na wo hujam na wo ye na awie wo se na namfo no a wo no mkwa we nsa na wo modwe na gya wo afuna pa maame mini wan kama ko pe wo hini bi akodwa to apachew fi se no de du maame no wo maame why disappointed na wi ahu no adia wo na eba pani nti wo ye yia na wo ma yo maka nti wo ayeye enso so no wa anya ne sa wan ko wo maame afa eno te membre mu maame na me ka cho embre mu maame bre mu awo at the age of 28 one is how you ya mam ka se papa re maame ya tie so wan ka se be mo na dia bo yan kan se ente wansa ya kama wo mo ye muti onya tie obi afam to no wofo want obi afam to no wofo nya da na maame ne papa wan ka sa so my brother, no, you show nsem na wi o se na mom ne ye ka ne sem maame ye srew areho we ya meka nyam de bia na ka ho abrate we mmobbo wote ase bra fa bibia che no onyankopon wo se ne se ya won fa wo bo ne nchew won fo bi dia nche no a wo so wade won fa nche wo okay me srew a me da ase abrewatia me so me da ase me counselor yes wo bra ene de wan kasa wabo kede cho be ma yankase ya papa ya wanya ne baby ko se so ma me eno papa wo na se wan hwe kola no wa bewi ase kola no da wono mu ase yesi di wona ne waje ni na won kwa na le wasase awrade wonyankopon de ama wo no so abrante okoya aso brache ne wan ni ne ma me ni na wakasa na nim rofo papa wo ni di ama ne nti no ma me no so ya bia wa bre ana waja na bra ba ama no because ye tufo na wanti a okwa anti ade but ye catch Auntie Mary say ne ba no akwada no me o mama ye me bono me kan sama na nya me ya yo no obe no e no obe kan sama ma na ye ne because what ne yem yesra no onfa akwada ne ebo ne nyina nche no na ma kan sa sen konko pen fufuo bi nanka o mo nkodwa ato ase se onim ba bi kura ma me ne wo enti ma yanka sa ye so e no ode abesi nsa danse yem we de yesra wo ada ye bu nkotodwe pa wo chew yesra wo hwehwa akura ne kira kwa me akura me pese ye ne wo hia ye nyina behwe kwampa e befa so a obenya yaresa so ye ne a doctor fo ne mpanyimfo ya so fo mpanyimfo ne ade ya na ye adwumenti no bra na ye nyina ye ntimi hwe obi ni ma Mary no ni ma se ne ba ne abrante ya mo na betima ye se na da Roma ye frɛ no onji ye so na ye ntimi fa ye ntuye akwada no ye de na wa ye bone awie se akwada mo nko fikyire wakwa abo ate afro na ebe de ye nyae e ma ne nwunti no ma me we de wa da Roma famfo so nyina che na abrante so me fi se o mo mutie ne bi de ba ye afutuo wote ho a enye obi na afofo ne ye hwie nsagu wonum ana ntina mbisa se wo yire wa ohwene ne wa bie wonum ana ye wa na gono mo nsa enti wa bla body opese wa bla bonye no so se wo ye mate si achi wote sti animu a wote achi na wo chim na wo chim ko nifa ekwa hefa ekwa nifa baby abechim akọ ho na animu bekwa akọhwe baby apese wa bla bokọ no na nam won bata nwie wuye ye hwe ne nya adwen sachra me ya bla bo ne boni bia ye ho enyi na kwana entimi mo ya busia 0551931931 munye production line if so na mo fa studio lines ne to so ma me 0551931931 and 0551 0548931931 0548931931 me da from pacho me mo ha mami Only Papa Yay, all Jenny Anna. I think can be the voice of Bram. Count soon, Mamma Aisha Kunu, young Koi. Oh, Masumo Kuti. I'm in the nation doctor. Dr. Mensa, Miss Common Boranso. Okay. I'm going to be a phone producer. Yeah. That's a Sanon Passively. We were the regular so club so ABC Catholic Arsenal. On I can tell you, Arsenal. I'm very sorry. So, no more than you. Now, many of them, and I make you a brand to this. Secretary, baby said they were so young for 2 days. Or not, I can Nigeria. Maybe I'm no should be an eminent day. Oh, and you miss them, I'm an American because when the grandma and son on be baby, only pushes grandma. What do you mean, no food but with you? See me, I say, I'm in the for any year. No come here, man, who made the Papa and the other. Many other man's own thing, Kate, Jeffrey Nakono. Yan so ya da wase me de shempa cha mo ha brudin baby akase free
Yana blowet yauni ave mapizaro ni mdodo ntingaji. Kenso police station nechi wope class. Mi bana ko ontu ko no nyokasi. Amen. Na mi ba mechi ono apamfo ne dwuma so mo ya masompati wi ahwefo na ye ba sele first case mi ma me na obaye no. Ye papa no sabi empreduasa. Chatma wo pe ma me no. Na wo do wodi ahofama bibia na wodi pe ma me no ne netina ya wo ne na wo. Eti se ne mami wo yare a ya die pa na beba ya wo yiri ne ho mfa no ba G hospital kashie sei na o hia mo ase sikam obi obo so no mo na be me watna asaram ye sire no na dawroma to pese na bra bo si na ne man di a o na boya ma me no na awuhia no mo nyini film ye nua be me second case is ye sire se adu ba bi a ye mo fly ye ba no ye ntie awfo ye mre ye ho ase ye be ye ho ase na nkopon be boaye na o dia bla ba si me de share me pacho me mo ha udin baby akasa free. The battery film missing kasi so by. Pacho my enti. Me ya be no. We ni ma no futu. Wonti ni ma no futu. Antan enje na yi zano. E ma me ko o ni di ya. Ami bi ko do to na di ko e wo nya. Na wo do ya li ya be ta ma me so na ti ma me no nyi di ya. No pode ser para qualquer sebio. Não pode ser essa. E tem uma nemre kakra. Rache, o si mwacha pa. En kasi onse enkura mo se afutu o ma men e na ebi zano. E na fo no na do ko na fo so. Nti ne ma men fa ncha no de odi twato no. E ba cha me mo ha odi baby akasa free. Hello. Hello, me dafo. Efema da me kasa film kwa fisu no. Yo, mpacha udi di say. Embe ado na oso ai. Nyame adom yankwa yanim. Ama you apart mo ye masumpa. Gana manyi na. Ba ma ne. Ye na ba ma ne de. Se ne bra no obo ne. Sisi ade wanyan maame. Wanyan maame. Kama wonum nsane de wonum se no maame wo. Sisi ade wanyan maame. Uye bani de uye papa de uye fa. Sisi ade wonum nsase ya. Anya se maame ne na edumu bia. O do kwa. Si ya danyamia sisi no maame be bia wo bia. Se bo ye bani man de a. On fa ne bani kanu ne ba. O ba de wo ye bani de a. Ntimi nchinchine enti wa ye bani bia de ye nyina ya pa ne cho. Me da wa. So ya da wase me do fun pacha me mo ha udin baby akasa free. Masho me kasi kwa benya. Pacho yo udin di saying. Kasi friendly ura chedia. Pacho my enti o. Pacho ya akola ye ni ya wa ba. Kenku. Pacho ni mso ya akola. Oh. Mo fra na ma sorry afa fidie no ho de amaye mo adaroma. Kafra. Mo fra na mo sorry afa fidie no ho. Ana ya no waje fidie na de ko akire ho na bra me a. Me pa cho udin baby akasa free. Hello, udin baby akasa free me dofo. Hello. Pacho dini baby free. Oh. Hello. Pacho dini baby akasa free. Free my problem. Pacho my problem. My enti. Pacho ini adam fu ini ne asen e ma re ho pa na ye se abofra no nko abofra no nko bola so na nwe mo kwa ma wo aka no ayi ntimi rese ubewu ndi madaro ma munye na monu mwan ye fe mutim wotani yo teacher one o kan obehu nti teacher one yo ya te ya da se me de champa chodi baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon. Pacho did saying. The real question is the person. Pacho my enti away.
About now, you can buy them or hospital and pass it in Papa. I don't know a kitty, a woman in and you want to go to the one to about hospital or the state, you proud to say. We have one sense I did not. That's the first of the that's Papa Fire Busia. Yadini nyina esi asenom. I am promising you, your viewers and your listeners, say a sigli, your friend is saying, Yakub was sigli. So one far baba one sikana mamitia na wama na ya nkwan befa so aboatua na so otena ho a osi adam se meme ya china ho agohye me ma no ne china mehwa ma obi akogina mu ama me wo ho meyekọ ama yakọ akọche no e de na akọ akọhye ma Mary nkana watimi abona beti ama watimi abehwe no why montwen ye ni mu wabusia ye de sia na ye de happy birthday e de ama Matilda osei agiman o Germany misro na eya birthday tino ye de happy birthday na ede ma wawrade nkoso ensure na onye wadom na Pastor Elvis Agiman obra no yankasa afa awa ayo enti sister nyankopon nkoso anya okese na oma onipa ewo abrabom ema na emuso happy birthday to Beatrice Dufie ono so ewo sepedote if you wankasa nua be ma minister IBJ ya ene ne dijuma ewo Sompa ne Sompa FM ha oso odo papa ye erade ma ne pa emuso de wonkwa na emen na wakoma so ade bia nso ne erade enti me emfa no bretie be me ne me nyina nso enkoye emfa happy birthday to you sister Beatrice Dufie we there ma'am o name no I me ma me say me sister ye nyina ma happy birthday why na happy birthday kwa ma 16k free lamina ya ono so ye ne dijuma e was some party bi ha say no osinya me pa e na was ready ama wurade ma odwuma nkoso na o masika emra oboto merade entoto anamon emfansi bia ekron emfama happy birthday to you 16k ama osika and so happy birthday to you erade enkoso a enye wadom emroso Weezy Brinks na ede way ebaye na woni ma pa bia nso so a wo hwe animu kwan no nyankopon emfa no mu bretie erade ma homra fa so sa be na adasanso ente wo so aba happy birthday to you dear onoso toso no eye Anita happy birthday to you from Ohima Bells erade nkoso ensure no onya wo adom emroso no tutu anamo NCA emfa emayen sanso na Mercy happy birthday to you we a free eye 6 members then room 6 room 6 members yo erade adom na wonom esredi ama wo se emuso enfama no tutu anamon so ensibia ekron enfama happy birthday to you Mercy ASP Pfizer Rabani Abdul Rashman happy birthday to you ASP erade nkoso anyi wadom abambo so nonko oboye ho ban enso hwan na bebo nso ho ban ye erade eno tie no ye stretwedi ampoba se yadom na ho bambo so nonko eto so wodoto anamo NCA enfama babia wodo na besie bia no nyankopon emfa sasase no so emu ne panyina enomo nyini ebo akra na wunyansa ne onimde no watimi dibi atenetene enchirima abrabo happy birthday to you everyone kasa wunua DSP David Kwabena Jima enchen ya menso hine yiro yebo asia ma metechre na ye nyina ye de ema wo we love you a lot and we appreciate your good words happy birthday to you also for yakwa yi okay yakwa yi antibaki yakwa na uma eno ma fidie so yakwa kogye na ye fefe ne ma me ne sister na free mo no am say wo bono ntam ho okay eti yakwa kogye na ye na wo hine yire we de enye wa ohine yire ya dosu ntia nyame ohine yire kase pa Frank Tachi Forcing ono so otafo ya o chance odi for problem mi ko nyina se ama ohine kase ya ne papa dampem na ne yire di ohine yire me chapa nyakopon nyira se otie tafo na ne hine ohine yire ne dia de onko gina mu ma no ukojina mama wa hine no ohine yire de onko gina mu ma o se ono na ato ne safe odi for kase nti o se me na me on ntira me ko ebusia ya damo ase ya de ni nyina esi ya se nom egudi ya beda ase egudi apo na wo chia ne sofo panyin
Reverend Isaac Anoche Eradi nhyira yo me ma me nso chia ne ma ne nsinu mu nyina ya omo wo hefa na abrochire Sompa FM mama si ya wo mfichire ya opamade me say wonu bi di perpetual okay na me ko hia oba bi se ne ababa no esi yi ame na Eradi wo nhyira me abusia me di wo hene ire ya bo asia ma minister bi je na Brent Abraham pa school fees Mr. Donkwene obere tilapia na se papa ye yakra mo